Roman script ni shanmungo deputation runani thangnai TISF ni rungshurungnai rungni shakao police la thachars khlaimani patimungno shejawai shangrungsalo takarjala hatiwa khadumani rally khlaika takarjala tipramotha YTF te TWF mansakha amsaini ex MLA Rajeshwar Deborma te TWF ni block secretary Biroja Deborma Roman script ni shanmungo deputation runani thangoi srangshalo police rongni yago tuikutung sharjangmani logi latha charge te tiar gas kokjakha TISF ni rungshurungnai rok patimungo sagodo khomangkha khorokjiba TISF ni rungshurungnai rok sagodo khomanai rongno rohorjakha Agartala jibisa khamnago deputation runani thangnai ksang TISF ni rungshurungnai rongni sakao police latha charge khlaimani te tiar gas kokmani patimungno sangrongshalo takarjala hatiwa khadumani rally khlaika takarjala tipramotha YTF te TWF manjaka amsaini ex MLA Rajeshwar Deborma te TWF ni block secretary Biroja Deborma no khoboi tipramotha YTF ni kubun o jamaro Belakho seleng machisa incident yani je party monoso nuka kasten borok nuka sunchar hayun borok nuka je BJP led government Tripura Dr. Manik Saha the government Mia sini student community je movement TISF lor Saimano Belakho popular students wings of Tipramotha Tabu kaisa one of the leading student organization of the state TISF Mia democratically peaceful movement collected towards the Rajbhavan kaisa memorandum summit khelen bagina memorandum o kaisa point no specifically mention thajak tongo je Tripura hasteni Tripura sarok boni je kok borok kok no develop khelen bagina boni kok borok no sini mani kok no forna bagina boro Roman scheme ni khorangti samani o khorangti saman abo katalia Mia ni khorang ya tini ni khorang ya o khorang tini bai prai 50 বছর ni bising khana je o khorang ti samani taun bagi hinge Roman script paisa sini ko borok ni sitani phultani develop khadino খুবই scientifically belai kheno abo dothok jak abo ne bagi ne globally bo abo belai kheno importance tongo gesini kok borok ni siya thangani a jaga o kubun script sikangbe kok borok dothi jabongo kok borok na chugabongo bebeno kisu wan subino Tripura hasteni agin government khani bosung khorang ti sajak tabuni BJP government khani bosung khorang ti saulton agini government ro kok borok no phona ne baginai tin bar 3 times commission গঠন থাকে kok borok ni baginai o jaga o borok ni report bon haka je borok ni mandate borok ni report haka glass পবিত্র সরকারি একটা বাসক কমিশন 3 ম্যান কমিশন অরব রিপোর্ট হাকা ফারমান থাইন হাকা জেনারেল পপুলার থাইন হাকা স্টুডেন্ট থাইন হাকা ইন্টেলেকচুয়াল থাইন হাকা পলিটিশিয়ান থাইন হাকা নাহারি নাই নুকা যে পবিত্র সরকার যে বাসক কমিশন রোমান স্ক্রিবাইন কক বড় কক সানেরো বনি মানি কক ডেভেলপ নি বাগিনা নায়ো ও রোমান স্ক্রিবাই খলেকে কক বড় বলে কেন ডেভেলপ নাই তাবু প্রশ্ন খাওয়া জাগাও tabung ni je hasni hapa BJP kai IPP led government Dr. Manik Saha bai je tabung ni je tija government khani bo sing ya khorang tisau ni thanga democracy o democratic movement peaceful manner ashalo takarjola chomuni ni shimreli chengoi takarjola hati kitingoi khlaijaka khadumani reli takarjola ni shimi Ashok ni kokthum chini khorang